Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphela-ke. Mina-ke ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke limnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndawo-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphosti izindawo ngenza njengamanje ngokucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana kuthiwa abaningi-ke laphana-ke amazwi akhishwe umfundisi-ke laphana-ke nge-M_K-ke nangobaba-ke umongameli wayo-ke i-M_K uJacob Zuma-ke veza-ke okuningi kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke kuphela into engizowenza nje ngidlala-ke le video-ke uzwele yona ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela lapha masizwile-ke le video leyo ungene ema-comment section-ke ufike ushiye uvo lwakho-ke laphana ubhaliswe na ucabangani-ke ngayo-ke le nkulumo le bese-ke uyangixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Wasusa ukuhlakanipha kweqembu le-ANC. Wabe sethumela iy'ngelosi zathatha ukuhlakanipha zahamba nabo zawubeka enkandla. Mazifika enkandla iy'ngelosi ebusuku zihamba zifuna zithi ziyabheka zimbondo uyena, kanti uNkulunkulu uthe hayi, bheka indoda enamakhanda amabili nina. Zathi iy'ngelosi asimboni, bakhona bengathi banamakhanda kathiwa funa nozalwa uMamzobe. Bathi hayi sesimtholile, kanti ungabe uyena ugende ihlekisa. Zathi iy'ngelosi yena kanti mangabe ehleka kasho zathi yena zabe sezithi iy'ngelosi Jacob Zuma zasezulwini lalela, sikunika amandla manje, hamba ukhulula umuntu omnyama. Wavuka uJacob Zuma enento ethi hayibo khona ungithintile, ngoba mawuthinta uNkulunkulu ushintsha ngisho ukuhamba. Lithi ngeBhayibheli indoda wayithinta onyongeni, makuvuka ekuseni ukuhamba kwakho kuyashintsha. Kuthiwa kwenzekeni? Ithi khona ungithintile. Yingakho uNkulunkulu ethi ngizwa amandla ephuma, kusho ukuthi ukhona ungithintile. uComrade Patty siyamazi kakhulu, siyamhlonipha. Impandla le ihamba nathi. Okay. Comrade Patty sengicela phansi mfowethu ngoba ngiyakuthanda. Khona into yenzile kwipolitiki, ngifika kwipolitiki ngasayithanda ipolitiki. Wangibiza Comrade Patty. That driver beza kwena. Mengifika kwena ngibona umuntu ohambwe, umuntu ophansi. Ubona umphakathi uthanda kanje ukuthi uphansi. uNkulunkulu ayibeke kwena Comrade Patty inkulu kakhulu. Awadlanga ngamazwi amaningi epolitiki, bayazi omusasa sihamba nama-meeting. Ufika kuthule nje meeting angathi akekho. Athe suka bethi nonke nenikhulumana nizikhulumela nikhulumela umkhonto abuse amen.